Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo videonyo lum pegat khusus tabah ke Tengku Zakaria Hanafiah. Jadi Tengku tindakan ra nejak rumah Imran Pasir nyan adalah kesalahan, salah. Malay santri lain menyemenan buta. Nyan terkesan premanisme. Alih nejak rumah nepuk bak media sosial lagi preman ron terkesan. Yang so ba sampai mintih hanto adik Imran, Kak Imran. Cik kalau na. Ya untung Tengku yang menyo daerah lu Aceh Raya Tengku. Iga ra kali pleng bak sepa. Yang pelom menyo daerah Seliman, Indrapuri, Samahani, daerah Piyung, Cekeung. Yang kadang cak hanya akan dipleng. Isi kamai ada di rumah na. Yang salah rana. Berat salah orang kali yo. Belum nebaran nak bela ulama. Seakan-akan gop cah hana dimure ba ulama, hana cinta ke ulama. Hana ipatih nari ulama. Oh mutu si Imran Pasir ka salah. Ni lapor polisi. Nya salah menurut ron. Atau dengan cara yang bijak lain. Yang tindakan orang berat tak salah. Yang kasihnya nepiuh ni. Benejak apa Habib Bahar tu. Nepu panjang Habib Bahar. Lagak. Kuning. Kulit putih. Ibi merah. Malim lah. Dah cocok gaya kau. Katilat orang Tengku nak berkakar orang. Nya perkara je 2005 baru. Nyo nak berkakar sabi bangsa orang. Berat tak sadah orang. Pulau nebar bendera ulama nebar bendera bela ulama. Salah tak Tengku Untung tak orang. Nya daerah lu enggak betul orang. Jadi tanya, Malay, baik dapur Malay santri, baik dapur Malay daerah lain. Gop nak cik dia apa? Pelom ron nan ni ada awak. Kaitim hui le gop Tengku. Nyan lombut ne puput. Berat tak salah. Ne pui lom media sosial, seakan rengkar ha. Telat dalam kakaro. Darah hantarkan dan apa geng-geng roh nampu. Kaja piuh pimpinan ni. Gop cinta cik ulama. Di mengure cik ba ulama. Dipatih cik nari ulama. Baik fikir orang mentau. Yo, bujuk kena sehat. Kusuh ke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.